omukoro gwayikwaho abareberezi bashatu kandi ab'emirimo Bishop George Tibesigwa yakorera ihanga office ya president neja kwatiraho eka n'obureberezi bwa Ankore cyakumbikwa n'imikoro yo kumuzika. Tendereza Yesu Imana ngena tuyakwata hari France ngongo kugira ngo tumukwata umugongo ariko umushije gende kwata umugongo France kwata umugongo bantu mwe babambarara badini Bishop William magambo ni mwe bandi ba archdeacon n'abandi ba canonies abarya information eri official twini nejirangu ofu specifically Saturday yona akanisa okulia ngabatu balire n'abantu baza kuba president's office niyo kuzakuchukua office of the president State House office of the president equivalent to 81 million over here kwa hivyo tuliona nechukuro na tuliona information irigiromo wa permanent secretary Obujurizi bwagambwa Obureeberezi George Tibesigwa yasimwa abukuba omurisa murungi owarisize entamaze na rukundo. George n'omuntu arugire hare munonga akaruga hare munonga kwatani kandi tugende sebigere okushoma ko mu byaro ashikize myaka ya Bible tubaze tukidendereza tendereza Yesu myaka eshatu yakozira Obureeberezi okuya yetoruire nagwa nayimuka emyaka eshatu omuntu wabori committed and of a resolute mind bakhereza omurimo kandi bakakuha emyaka eshatu nogukabira by his nature France na George team kamya ngo mu mukono ahito abire turi ngaho ka portion of land akachweka kita kakota rahingireho twahinga muhogo twahinga bitakuri kato yanangambira ahito abintu muri ntaho Owabiro omureberezi wa kana w'obureberezi bwa Ankore Bishop George Tibesigwa naza kuzikwa RWAMPARA akashozi raharo kuzikana kuyija kubaho RWAMPARA 2012 ahari St James Cathedral haro kandi no hari kuyija okuzikwa supported the church financially and spiritually, and we have lost a very special person. Asigakintu cyo kutangaza Obureeberezi bwite bwa Ankore kandi cyo kwisharaho munonga akanisa nyingi zikombe kwa bintu bingi bikakorwa ingire kaburwa wenu twenda kushaba abakristayo gona okutayeshara kurenga twamushendekereza je RWAMPARA akashozi kito akakara haro Cathedral tasha kwa manu kugira ngo twewe mu gusohoye togo akandi simarhanga ha moyone yakorera dastage mukwereza kwe akwahereza abantu akiri mu nsomo Abwa TV West ndi Senyomo Gideon omurwampara.